በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ ከዶክተር አብይ አንደኛ ነገር ይህንን አልጠብቅም ነበረ። የኦሮሞ ልጆች ግን ያችን ባህር አስቡባት፣ ከፈለጋችሁም መታችሁ ሞክሯት። ሌላ ምንም የምላችሁ ነገር ግን የለም። ምናልባት ሰክሮ ከሆነ አትስከር፣ ስትሰክር መጥፎ ንግግር ትናገራለህ ብላችሁ መሪያችሁን የኦሮሞ ልጆች የወያኔ ስርዓት አሳልፎ ሰጥቷል። ፈርሙ። ፓወር መፍጠር ፈልጓል። እነዚህ ሰዎች ኦን የሚያደርጉት ባህር ፈልጓል። እናንተ እኮ ወንድማማች የኛ ወንድሞች ናቸው፣ ኩሾች ናቸው አላቸው። ኤርትራ ነክተህ ያው ኤርትራን ባላቸው አቅም ሊለኩ እንደማይችሉ 100% አውቃለሁ። ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ የአሜሪካ አሁን እየወጣ እየገባ ነው። የሚሰራ ድራማ አለ፣ እያየ ነው። እኛ ደንቆሮች አይደለም። ሰጥቶ መቀበል ነው። እኛን አታታሉንም። ኔቨር ኤንድ ኤቨር you have to stop። ይሄ ነገር የሚያቆሙ ከሆነ ያቆሙ፣ ማቆሙ ከሆነ ግን አልኩ እኮ በምታወሩት ቋንቋና በምትመጡት ቶን ልክ በዛ ልክ እንመጣለን። እኛ ትናንትና አክሱም አከሱማ ሲሉ ነበር። ሀሳብ የሆነ ትርጉም በኦሮምኛ አምጥተው ድሮ የኦሮሞ ትርጉም አለው ብለው ወደም ሱፊ ሱዳን ገላና ዲማስ ደርካ ከናረገ ሴት ይርቲ አስከሳ ናምኒ አፉር ዳላቶታ ኤልትራቲ አከሱማ ኤልትራዳ ፊ አማራ ጉራጌ ነሞታ ገረገራ ከንገርቲ ወንድ ኩንታ ሙንቀቡታናን ደባመኬና ጅራኒቲን ወራ ሶዳ ከናረቲ ሀሳዋ ጅራኒዳ ሜ ማልቱ ዴማማቲን ጅራ አከሱማ ገርቲ ዋን ከና ፈኬና ፊ አከሰባቲቲ ወልቀብሲሰኒ አኩማ ማደገይሰን ከነቹዳ ኦሮሞን ዮ ቤከዳቲ ታዮ ዲዳናሞ ከጅሩ ሀላ ከሴቹ ለዋን ሰማ ከከቺሳ ፈካቱኒ ሜ ማጂሻ ጅራን አላቶ ኤልትራ ከናማራሆ አከሱማ ሰባፊ ሰብለሞኒ ባራንሱን ሆ ማሊ ረኮን ሶዳ ኢሳኒ ኩን አጋ ሰደርካ ከነራት ፈኬና ወድ ኩን ኤጋለሚዮ ሶ ሂንጀሪኒ ኤጉባ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢብሰከና ቦዳ ሰደርካ ከነረጋመቹዳ ሜ ቪዲዮ ከና ሀገ ደቂቃ ሸኒ ተከቹዳ ሱቱ ሞሊን ደገፈና አከሱማ ገገሳ ቀብሶቹ አርቲስቲ ሃሎ ዳዌ ቢፋ ካባጃቲን ገገፈምቴት ይርቲ አብዱ ሞባይል ብራሂ በገረዴ ቢዳን ገራ ቻናል ከያርፍተን ሲንጀራ ወራ ረጃ ለቀባር ፍተራብዱ እንጀራ ማብዱ ሞባይል ሰብስክራይብ ጎዳ ማምልቶ ተከነት ደበላማ የልቀባራቲ ገገሳ ቀብሶይቱ አርቲስት ያለው ዳዌ አርቲስት ገሜቲ አራ ገገሳን ሲ ኮረሜት ጅራ ረቢን ጀነታን ሲ ሃቀናኒሱ አራንታና ቢፋ ካባጃቲን ገገፈምቴት ይርቲቹዳ በካ አሊማን አከሱማ ገርቴ ቆንዳሎን ሞቱማዳ ቡቺሲ መጋላ ድረዳዋ umanni hadama akkasuma gartee oromoo finfinnee keessa jiru artistoonni oromoo guutuun jirutti gaggeeffamtee jirti jechuudha. Baandiin ajjabamtee akkuma gartee fakkeenyaa fi gadaa kana keessa haga tokko gartee fakkeenyaa fi artistoota oromoo gameeyyii qabsaa'uu irratti umrii isaanii fixan kanneen irratti jechuudha. Haga tokko kabajaan addunyaa irratti hin baana, addunyaa irratti kabajaa isaaniif malu argataati jiran jechuudha. Akkasuma gartee sirna irratti salaatanii gara awwaaraatti gaggeessuudha kan imaama tahaniitiin hogganaatiin turan kabajamoo kennaa Sheek Amin Ibro Baabaa kennaadha jechuudha. Bakka qondaalonni garagaraa gartee uummanni hadaamaadha. Sabboontonni Oromoo hedduun itti argamanitti istaadiyoomii hadaamaatti mana sirraa gartee haga istaadiyoomiititti baandii poolisii Oromiyaatiin ajjabamtee jechuudha. Akkasitti jechuudha kan isiin gaggeeffamtee waan gara jiru addunyaa irratti jechuudha. Kabaja kana Oromoon durii hin arganne ture jechuudha. Akkuma isin hubetan fakkeenyaa fi Dr. Alibirraa Rabbi Ramataa godhuu fi kabaja guddoodhaan akkasitti gaggeeffame baandiidhaan akkasumatti nuuhoon akkasitti gaggeeffame amma artisti Halloo Daawwitis arrantana fakkeenyaa fi miidiyaadhaan mootummaas jechuudha. Waan kana kallattiidhaan gabaasaa turan jechuudha. Yoo gaafa jiru irratti gar hanqinni wal dagachuudha jiraatamillee jechuudha. Geggeessaan kuni durii bar jiraan kabajaa dhabeeti du'aan kennallee kabajaa hin qabu jechuudha. Kabaja namni guddaan addunyaa irratti qabu jechuudha. Akkuma biyyaatitti kun gartee waan fakkeenyaaf nama amantiidhaan maaliidhaan adda foo'uudhaaf osoo hin taane kabajuma namni addunyaa irratti namni guddaan tokko yeroo gartee geggeeffamu qabaatu jechuudha. Garuu kan isiidhaan hujii isiitiin kan isiin wal simattuun jechuudha. Akka amantii isiitti irratti salaatameeti gaggeeffame sanidha gartee kan isiidhaaf bu'aa buusu jechuudha. Garuu ammoo kabaja addunyaan namni kabajamaa namni guddaan durii waa hojjate tokko qabu godhamuuf jechuudha. Sadiifidha kan jennuu fi duba kanaafuu kabaja guddatu godhamee fi akkasitti gaggeeffamte. Haa ta'uti ammoo amma duraa viidiyoo obboleettii isii kan isii haakimsiisaa turte takka akkaan dhagaheetti sooshaal miidiyaa kan akka deemaa ture Finfinneetti awwaalaa ka jedhu dhaammatteetii natti himatteeti turte. Haati iyas Finfinnee awwaalamtee haarumtii biran awwaalaa ka jedhu handhuura Finfinnee handhuura Oromiyaa Finfinnee awwaalaa ka jedhu dhaammatte ka jedhutu deddeemaa ture jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra. Haa ta'uti koreen waan kanaa irratti mari'atanii hadaamatti murteessan ka jedhamudha kaleessaadha kan himame. Akkasumatti ka arramtanaa hadaamatti bifa kabajaatiin haala saniin gaggeessan jechuudha. Artisti Halloo Daawwee artistoota gameeyyii fakkeenyaaf kaleessa warra akka Zarii Wadaajoon hoogoman akkas tartiibaan wal duraa duubaan kan biraa godaanaati jiran jechuudha. Amma hiriyoonni isaanii warra akka Ilfinesh Qannoo fa'aadha jechuudha kan nu keessatti hafanii. Duba artisti Halloo Daawwee artistummaa weellisummaa qofaa miti qabsaa'ota jarri kun. Arrantana homaa nutti hin fakkaatu. Arrantana teekinooloojiin tolee bar sirbi Oromoo arrantana bar sirba afaan Amaaraatiin dorgomaa jira bar. Gaafa durii afaan biraatiin hin weellisama haga jedhamu takka bara jechuun reediyoo cabsaa hundayyuu dhageessanii miree seenaa irratti garuu yeroo gabaabaa kana keessatti
Artiin Oromoodha gaafa sanitti obsanii osoo wanna takka irraan arganne inumayyuu kadhatanii wacii biraa itti baasanii yookiin ammoo agabuu bulanii beelanii aartiidhaan afaan saba kanaa akkasuma aadaa saba kanaa hammayyeessuudhaa fi aarsaan isaan ittiin kafalin haga lubbuutti hidhaatitti dararaa tuffatamuu arrabsamuu jibbamuu haalwan isaan ittiin dabarsina hin jiru jechuudha. Kana qofaa miti qabsoo irratti jechuudha. Haga kaatee qabsoo hidhannootitti qabsoo hidhannoo irratti fakkeenyaa fi kan kaleessa fakkeenyaaf Jawaar Mohammad fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti maxxanse kanaan mee gurra isin buusa. Oromoon har'as welliftuu qabsooftuu dhaloota qartee dhabe. Halloo daawwee wellistoota dhaloota lammaffaa second generation muuziqaa Oromoo kan ammayyaa keessaa tan hangafaa turte. Dhaloonni lammataa kan bara 1980moota keessaa sirboota isaanii kaaseetaan maxxansanii bahanidha. Halloo daawweetiin hangafee kanneen akka Ilfinesh Qannoo, Adam Haaruun, Zariuu Wadaajoo, Almaaz Tafarraa, Kadiir Said, Abdullahi Jirmaa, Abbitoo Kabbadaa, Salamuun Dannaqaa fa'aa kanneen dhaloota lammaffaa kana keessatti argamudha. Dhaloonni jalqabaa qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo yoo qabsiistu dhaloonni lammataa halloonfaa keessa turan haala akkaan hamaa ture keessatti qaanqeen hangafoonni isaanii qabsiisan suni akka hin dhaabnee fi jala afuufaa turan. Baroonni 1980moota yeroo cunqursaan darguudha bifa saansuriitiidhaan wallee Oromoodhaa ukkaamsuudhaaf hedduu itti carraaqe ture. Haala san keessatti halloonfaa soogoo fi sorgoodhaan saansurii jala miliqaa dhaamsa qabsoo dabarsaa turan. Wallistoonni dhaloota lammaffaa kun muuziqaan Oromoo haala qabatamaan jireenya ammayyaawaa deemaa jiruun akka wal simatuu fi hojii guddaa dalagan. Dhaloonni baroota san keessa magaalawanii fi barnoota ammayyaatiif saaxilamaa dhufe suni jaalalaa fi gaddaa fi gammachuu hawwii isaa sirboota afaan ifiitiin akka ibsatuu dandeessisiisu hirkatummaa afaan alagaa irraa bilisa baasan. Hojii kana keessatti halloon hayyummaa Abdii Qopheetiin deeggaramaa waahillan isii kanneen akka Adam Haaruunii fi Kadiir Said faa waliin qindoominaan muuziqaa Oromoo ammayyeessuu keessatti shora madaallii hin qabne taphatte. Yeroo jalqabaatiif halloo kanneen ijaan arge gaafa bara 1992 yeroo hawwisoon caffee gadaa waliin naannawaa ani itti dhaladhe laga darbaatitti waraana bilisummaa Oromootiif agarsiisa gochuudhaaf dhufte ture. Hidhannoo guutuu waliin naannoo yookiin shurrubbaa isii fashfash gochaa ka'ee lafaa hidhadhe qawwee kiyyaa diina koo cabsuudha niyyaan kiyyaa kanaafuu ammas deemuu kiyyaa nagayaan jiraadhaa yaa obboleeyyan kiyyaa jettee yeroo jalqabdu qonnaan bultoonni miiraan maraatanii dhungachuudhaaf waltajjitti fiiganiin sagalee guddistuun si'a meeqa lafa dhahee sagantaan kukkutamaa ture. Yeroo dhumaaf halloo kanneen arge mana hidhaa Qaallittii dhuftee yeroo nu gaafattetti yeroo san yeroo gameeyyiin qabsoo gariin gara miidiyaa mootummaatiin faallaa kaayyoo kaleessa qabsaa'aa turanii fi dubbataa turan waan ta'eef yaa Joohar kiyya hiyyoomtus daara nyaadhu malee daartus qullaa deemi malee xabshooytus kadhadhu malee hancufa kaleessa tufte deebistee hin liqimsin rabbiin dura si tolche booda sin fokkisin tanumaan sitti dhaamuu dhufe jettee gurratti nahasaastee deemte. Halloon akkuma dhaamsa ishii gaafa tokkos xurree qabsoo ijoollummaan qabatte irraa osoo hin gorini gara fuula rabbii deemte. Halloon haadha teenya galanni isiin saba kanarraa qabdu lakkaa'amee hin dhumu. Rabbiin rahmata haa godhuuf maatii ishiitiif jajjabina haa kennu. jechuudhaan barreesse Jawaar Mohammad. Halluu daawwee rabbiin fuula gaariidhaan siyaasimatu dilii keessiif dhiisee jannataan siyaa qananiisu jenna. Artistoonni Oromoodhaa wanni isaan saba kanaaf hin ta'in hin jiru jechuudha. Kanaafuu har'aan tana isiinis hojii isiitiin fuula rabbii manaan nuti hundinuu irraa hin oolamne sanitti godaanteeti jirti jechuudha. Rabbiin fuula gaariidhaan siyaasimatu. Tole hayyee waa'ee galaana diimaa eegaa gartee dheengadda fakkeenyaa fi viidiyoo honi muummichi ministeeraa bakka bu'oota uummataa waliin mari'atame guutuun isaa gadi dhiifame booda akkuma jenne isa kaaniif sodaa guddaa isa kaaniif ammoo gammachuu saala fakkaatuun isa kaaniif ammoo lakki lolatti seenamuudhaaf deema haala jedhamuun haala akkasii jechuudha kan deemamaatiin jiru. Haa ta'uutii mee dhalattoonni Eertiraadha jechuudha. Dubbiin amma taraa bataraa ta'ee jira. As keessaa waan guddaa tokkotu ture jechuudha. Warri Tigraay maal jechaa jiran akkasuma kan Eertiraa hoo Eertiraadhaaf muddamsuu guddaa sodaa guddaa ta'eeti jira. Akkuma reefu jalqabaatti viidiyoo san isin dhageessa jechuudha. Waan kana keessaa waan guddaatu jira. Inni kaan lakki inumayyuu qabatamaan hin godhamu ajandaadha kan jedhamu jira. Wantichi ammoo sadarkaa kana gahuu miti waan lafa duratti nyaatamee qophaa'amee hayin amma muummichi ministeeraa irratti gartee ibsa kennan kun kan xumuraatiin natti fakkaata. Duba hundaafiyyuu as keessatti viidiyoo kana keessatti waa hedduu irraa agartan sodaan hagam takka akkasuma agartee fakkeenyaaf nuti yeroo hedduu fakkeenyaaf mootummaa kana jalatti miidhamnullee jechuudha. Mootummaa kana jalatti fakkeenyaaf garaagarummaa siyaasaatiin yookiin ammoo isa kaan hin shaneyyanii kaan hin kaan jedhanii qeerroo meeqa agartee hidhatti dararamuyyuu uummanni akka tokkotti nu laala waan kana fakkeenyaaf warra faannoo qofaa miti jechuudha. Har'aan tana
dhalattoota eeltiraa irraallee dhalattoonni eeltiraa kunniin warra afaan amaaraa beekanidha. Isaan kana kan gartee walitti qabeetiin mariisise yoo dhiimaa nyaate akkuma isinuu beektan kan gartee bakka qaaqqee wahii yoo uumamtu isaaf dalagaadha. Yooni maanyaa immoo gartee egaa gaaf dura mootummaadhaaf haga tokko warra biyya bulchaa jiru kana leelli isaati ture yeroo dheeraadhaaf namni akkamitti hagana ture ka jedhu inuma ajaa'ibsiifataa ture. Amantan ammoo egaa gartee faallaa mootummaa ta'e ammoo faannotti deebi'ee bubbuleeti jirachuudha. Dubbii isaa irratti fakkeenyaaf namni tokko tokko immoo Oromoo arrabsee gaafa irreechaa summii nyaachisaa maal jedhanii namni tokko tokko afarsa. Ani kan jedhu yeroo hunda namni akkamitti hin qaroomanne yooniin baatii takka baatii lama kan inni gartee ajandaa isaa jijjiiratu kan inni yaada isaa jijjiiratu. Arra nam tokko faarsee haga amantiirraallee osoo amantiitti illee jalaa hin hafin jechuudha. Yoo fedhaarra amantii kana jedhee yoo fedhaarra saba kana jedheeti nama saballee baatii lamaan jijjiiratu. Nama gartee ilaalcha siyaasaadhaa dhiisi juba ilaalcha siyaasaa namni hundinuu hin jijjiirata. Namni hundinuu abbaa fedhe deeggaree abbaa fedhe ni abaara. Garuu yooniin amantiin osoo jalaa hin hafne sabummaan osoo jalaa hin hafne waan hundayyuu baatii lamaan jijjiirate abbaa fedhe arrabsee abbaa fedhe faarsee akkasitti jechuudha kan inni jiraatu. Kuni istaayila isaati. Haga akkanumatti itti uf barreetti. Warra jalqaba sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu eegale keessallee isa hangafa jechuudha yooni maanyaa. Duba isaadha kan mariisise. Mee maal jedhan keessattuu dhalattoonni amaaraa akkasuma dhalattoonni eeltiraa bifa dhaaduu fakkaatu meenutti as deebaa ka jedhu keessa jira. Akkasuma sodaan isaanii ammoo maalinni ka jedhu as keessaanii argattu warri afaan amaaraan beekan ammoo isiniif hin hiika haga danda'an jechuudha. Haga dhumaatitti na waliin dhageeffadhaa jechuun irraa waa bartan jedheetii yaada. Jechuun waan tokko fakkeenyaaf maalitti jiran jarri maal jechaa jiran jechuu baruu nu beeki waan tokko jechuudha. Kanaafuu mee walumaan dhageeffannaa as keessatti anis jidduutti yaada kiyya isiniif hin kennu. አንፈልግም ቡዳዎችም አይደለንም መሬታችንን ደግሞ ይሁን ባህራችንን ለማንም አሳልፈን ማንሰጥ ህዝቦች መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ እንፈልጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም የመጣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሁን የመጣ ፕሬዝዳንት እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ወደ ኤርትራ ማወጣወጡን በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኛ ትላንትና ባለ ውለታችሁ ነን መጥፎ ነገርም አላደረግንም። ትላንትና የመከላከያ ሰራዊት ተመታ በወያኔ ተብሎ ወደ ኤርትራ ሄደው እንጂ ወደ ጅቡቲ አይደለም ሄደው። ወደ ኤርትራ ሄደው ደግሞ የኤርትራ እናት ነች ያሰነቀችው፣ የኤርትራ እናት ነች ልብስ የሰጠችው። የኤርትራ መንግስት ደግሞ በትክክል ያንን ሰራዊት አስታጥቆ አጎብዞ ክላሽ ሰጥቶ ሂድ ብሎ ደግሞ የላከው ያ ሰራዊት ነው ያ ህዝብ ነው። ስለዚህ ጥሩ ለነገር ለተደረገለ ነገር ውለታ መርሳት ውለታ ቢስ መሆን ነውና በጣም ያሳዝናል። ትላንትና ኦነግ የሚባለው ደግሞ በማንም መንግስት ተቀባይነት የሌለው አሸባሪና አንተ አንቀበልም ሲባል በሄደበት አገር ኬንያም በለው ሱዳንም በለው በተለያየ አገር ሲሄድ ተቀባይነት ያላገኘ ኤርትራ ውስጥ እኔ ወታደር ከነሱ ጋር በነበርኩበት ጊዜ እኔም ማልበላውን የኦነግ ሰራዊት ይበላው ነበር። ስለዚህ እኛ ክብር አለን። ለማንም ወደ ኤርትራ ተበድለናል ብሎ ለመጣ ሰው ክብር አለን የመጨረሻ ማለት ነው። ግን ይሄ ከሆነ ውለታችን፣ ይሄ ከሆነ እጃችን፣ ይሄ ከሆነ ስጦታችን በጣም እናመሰግናለን። ከመጣ መንግስት ጋርኛ ሁሉ ጊዜ ስንጣላ ከመጣ መንግስት ጋር መሬታችንና ባህራችንን እየጠቀሰ ውስጣችንን የሚጎዱን ያሉት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ ከዶክተር አብይ አንደኛ ነገር ይሄንን አልጠብቅም ነበር። ሌላ ነበር የምንጠብቀው። ምክንያቱም በጣም ሆደ ሰፊ ሆኖ የመጣ የኤርትራን ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ ሆድ የበላ ጥሩ መሪ ነው ተብሎ የተጠበቀለት ነው። ሆነን ለመናገር አሁን ግን ምናልባት ፋኖን አግዙኝ ልክ ወያኔን እንደቀጠቀጣችሁልን ፋኖን ደግሞ ለምን አታግዙንም የሚል ከሆነ የኤርትራ ህዝብ ጄኖሳይድ የሚፈጽም ህዝብም አይደለም ሰራዊትም አይደለም። አስቦ አስተውሎ መሄድ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ወያኔ የጋራ ጠላታችን ስለሆነ የኤርትራን ህዝብ ስለጨፈጨፈ dhalataa ኤርትራቲ ከነማ ዱባቴ ኩን jechuudha akkas jechuudhaan eegale nuti jalqabarratti budaa yookiin ammoo ummata nama nyaatu miti jechuun ummata gartee namatti roorrisoo miti jechuu isaa saniin eegale kanaafuu wanni gara Eertiraadhaa biqbiq jechuun kuni gara Eertiraatti achi gartee hiixachuun kuni pirezidaantii haa ta'u taqalaa ministeerallee haa ta'u maal akka ta'eedhaaf hin galu waan gartee asala jarjarse yookiin ammoo jedhan tokko ne beetanii waan akkasii sodaachisaa akkasii kan of keessaa qabachuudha. Nuti ammoo ummanni Eertiraadhaa ummata jaalalaa ummata kabajaati ture kaleessa gartee fakkeenyaaf gaafa wayyaaneen
duubaan waraana itoo keessan gartee isin jalaa waraantee yookiin ammoo waraanteetiin turte sanii gara Jibuutiitti miti gara Eeltiraatitti kan gartee isaan deeman yookiin gara Eeltiraa sanitti gartee kan isaan dhaqqabaa jedhaniitiin obbolummaadhaa gaafatan akkasumatti gartee haadha Tigraay kan nyaachisee obaasee uffata kennee fi akkasumatti gartee hidhattoota isaa mootummaan Eeltiraatis kabajaadha jechuudha kilaashii itti kenneetiin diina isin waraane san isinii waliin waraanee isinirraa deebisee nuti silaarra baalaa wulataadha ni kaadamne jechuu isaati yaxuut nakkaash ka jedhamu sanidha xuut nakkaashii jedhame san taanee jechuu isaati akkasitti gartee nuti Dr. Abiy irraa ammoo dhugumatti illee kana hin eeyne Dr. Abiy gaafa jalqaba dhufu nama gartee garaa bal'atee nama hunda ummata Itoophiyaa bira dabriyaa ta'u ummata Eeltiraallee garaa nyaataatiin ture mootummaa addaa jijjiiramaa gaanfa Afrikaa argatte jennee gammadaatiin turre garuu wal duraa duubaan mootummaan dhufu hundinuu kan Itoophiyaa keessaa kun ammoo nu nyaatumatti nu gartee numatti biyyumateenatti roorisuudhaa fi nuti ammoo bishaan kennaa fi lafa kenna irratti tapha tokkollee hin beeknu akka dhufanitti ni keessummeessina ummanni Oromoo akka Oromootti illee taate Oonagiin gaafa kan ta'e Suudaan kaleessa waan inni jedhee dhabe kika Suudaan firraa ariitee Keeniyaan firraa ariitee bakka qubsumaa dhabe nuhi kan nyaachiseetiin obaasee angaaf sanitti loltuun ture waan Oonag nyaatu Eeltiraa keessatti waan inni jedhee dhabe kika waan ABO'n Eeltiraa keessatti ummanni Eeltiraadhaa nyaachisee uf jalatti gartee uf jalatti qabatee hammateetiin jedhe san nuti nyaachaatiin hin turre hagas takka kabajaa qabnaa akka ummataatitti illee ummataaf akkasuma mootummaa kanaaf illee akka Oromootitti jechuu isaati waan sodaadhaan guutame waan kadhaallee waan sheleellee fakkaatu akkasuma gartee waan muddamsuu hamaadhaan guutame tarii fakkeenyaaf fi mootummaan Itoophiyaadhaa wanti inni gartee kana fidee fi akka gartee kaleessa wayyaaneen waliin dhooytaniitiin gartee cabsanii daaraa gootan sanitti maaliif faannoon waliin hin dhayinaa yookiin ammoo uummata Amaaraan waliin hin dhayinaa jechuudha. Maran ammoo waraanni Eeltiraadhaa jenosaayidii akkasiisa yookiin ammoo ajjecha akkasiisan hin raawwatu faan obboleeyyan keenya wajjin walitti bu'uu hin feenu san hin goonu yoo kanaafuu xaatanii qiimiin qabatan jechuusaati. Siyaasa wal diddiraa jechuun uummata Amaaraallee isin dammeeffatuu barbaadeeti. Nuti gartee Tigree kan isinii waliin waraanne fi waan diina keenya kan waloodhaa kaleessa isaan nu cafacafanii waan turanii fi gartee gaafa gaddeemi turba gaafa wayyaanee baadummeessa jiru nu cafacafaatiin turanii fi nuti illee gartee saniif cafacafne kanaafuu ar'antan ammoo faannoo isin waliin waraannu ka jedhu አሁን የትግራይ እናት ለቅሶ ከተሰማት የዛሬ 20 ዓመት እናቶቻችን ሲያለቅሱ የኦሮሞ እናት ስታለቅስ የአማራ እናት ስታለቅስ ይስቁ ነበር አሁን ግን ባለተራ ሆኖ አልቃሾች ሆነዋል ባይዘወይ እኔ በዚህ አላዝንም ስለዚህ ብዙ ነገር ነው የተነሳው አንደኛ አሳ የምትለው አሳ የኤርትራ ህዝብ እንደፈለገ ሄዶ አጥምዶ መብላት የሚችል ህዝብ ነው ስግብግብም አይደለም ለወዱም የተፈጠረ አይደለም 100 ብር ካለችው 90 ብሯን ለሀገሩ ለናቱ ነው የሚልክላት በ10 ብርም የሚኖር ህዝብ ነው ብዙ እንደዚህ ላይ የሚስገበገብም አይደለም ለወዱም ሯጭ አይደለም ለሀገሩ ለመሬቱ ግን አንደኛ ነው ለመስዋዕት አንደኛ የተቀረበ የኤርትራ ህዝብ ነው ስለዚህ ኛ ከማንንም ጋር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ጥል የሚባል አያስፈልገንም የኦሮሞ ልጆች ግን ቀጥሉበት ያችን ባህር አስቡባት ከፈለጋችሁም መታችሁ ሞክሯት ሌላ ምንም መምላችሁ ነገር ግን የለም ጥሩ አርጊ ጨው እንደማጠጣህ ግን በዚህ አጋጣሚ ልነግር ፈልጋለሁ እኔ ነው ማጠጣ ማንንም ያጠጣ አንተ አንድ ኪሎ ሜትር መሄድ የምትችል ሰው አይደለም አሰብ ላይ አንተ መተል ትዋጋኝ አይደለም 1 ኪሎ ሜትር መሄድ የማትችል ሰውዬ ነህ ስለዚህ አንዳንድ እዚህ ጋር መታችሁ ግን ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር ለማጣላት የምትሞክሩት በጣም ይደብራልና አስቡበት ምናልባት ሰክሮ ከሆነ አትስከር ስሰከር መጥፎ ንግግር ትናገራለህ ብላችሁ መሪያችሁን የኦሮሞ ልጆች የክልል አናፊያችሁን መናገር መቻል አለባችሁ ስለዚህ ኑቲ ሰባፊ ሰበለሞታ ከመ ወጂኒ ወልዳቡን ፌኖ ዲማ ከራራተቹን ዲማ ዋን ታይነት ወልዳቡን ፌኖ ማን ኢትዮጵያ አላችሁን ኡማታ ገርቴ ፊረኬና ኦላኬናችሁ ኢሳቲ አተሞ ከገርቴ ኪሎ ሜትር ተከለ ደሙ እንደንደነ ሲበይና ቶልችኔ ሲበይናዳ ኢጆሌን ኦሮሞ አሞ ከናራቲ አማሊፍ ዋሂን አከሰባኩኒ የቹን ይሮ እንደከለቲ ሁንዳኔ ወረፋንዶ ቆፈሲያ ቤከን ከለቲ ሁንዳ ማሊፍ ዋሂን ሰባኩኒ ካ ሙሚተ ሚኒስቴራ yookiin ammoo warra biyya bulchu akeekkachiisuu dandeessa ummanni Oromoodhaa jedhe ammoo waan kana dhaabbadhaati itti yaada dhaabbadhaati itti uflaala yoo ammoo san diddaniitiin kan dhuftan taate akka dhuftanitti isin keessummeessina waa'ee qurxummiidhaa waa'ee maaliidhaa ka jettan san irratti ammoo nuti ummanni Eeltiraadhaa gartee ummata bolola qabu miti sigibgibii miti sigibgibjuuntaa baaraan sanni beetanii sigibgibii miti yoo feetan waan barbaadan jechuun qurxummiillee waliin nyaatuu hin dandeenya ummanni ummata garshee birrii 100 argate sagaltam namaa kenneetiin kudhan nyaateetiin bulu ummanni bolola mallaqaas qabu miti waan hundayyuu waliin gartee karaa jaalalaatiin godhachuu hin dandeenya garuu ammoo humnaan godhanna hojjettan akkaataa isin dhuftaniif dhaaduudhaan hinumaa kuni akkasuma gartee marii keessan yookiin ammoo hoogganaa keessan yoo sakkareetii waan san kan haasa'e taate
dhaabbadhu namni sakkarin dogongoraa jedhaanii marii keessan gorfadhaa malee wanni gartee yookiin sabaa fi sablammoota biroo wajjin wal lolchiisuudhaaf tattaafataniif illee jiru sabaa sablammoota biroo waliin wal loluu sin barbaannu dhimma keenya keessa akka namni seenuu illee barbaannu dhimma immoo Itoophiyaa keessa illee seenuu barbaannudha gaafa duraa immoo maa seenan laata egaa akkas taate maaliif seenaa waa'een Tigraay maal Itoophiyaa miti jechuun ammoo achirratti gartee amma yaa gaara xalaataatiin jechuun waan diina keenya kawaloodhaa waan ta'eef hin sangooneedha jechuun haalu kaleessaa baafanna jechuu isaati. Gaashayooniin hoo maal jedha mariisi isaanii isaa beektee kaa jechuun raadamaasaa jedhama. አሁን ግን ደግሞ ለብልጽግና እከክ መንግስት ብሎ የሚዋጋ ኢትዮጵያ አይፈጠርም። በተለይ አስረግጬ የምነግርህ የአማራ ልጅ፣ የደቡብ ልጅ፣ የትግራዋይ በሙሉ ሶማሌ ብታመጣው አፋርን ብታመጣው በፍጹም በኤርትራ ጉዳይ አንድም ገብቶ የሚፈተፍት እንደሌለ እርግጠኛ ሆነን እኛ ኢትዮጵያውያን ነግራቸዋለን። እርግጠኛ ሆነን እቺን ነገር የሚለፈልፉት የብልጽግና ካድሬዎች ናቸው። የኤርትራ ጉዳይ አጀንዳችን አይደለም ብለዋል። ቀይ ባህር አጀንዳችን አይደለም ብለዋል። ብልጽግናዎች ናቸው ይሄን የሚያንበለብሉት። ከብልጽግና ውጪ በዚህ አጀንዳ የሚመጣ አንዳችም እንደሌለ እንድታቆልኝ ስለምፈልግ ነው። አሁን ምን አለ መሰለህ እሱ Gaashayooniin ammaa akka jedhanitti kaa jechuun angurbaa kana hubanamni gartee isa dinqisiifateeti waa'ee isaa ajandaa godhatuuf hin dhibeen jechuun akka wanna addaa wayiif godha fakkeenyaaf waa'ee kanaa irratti nuti waa'ee Eeltiraadhaa ajandaa kennaa miti waa'ee gabra bishaan diimaadhaa ajandaa kennaa miti kun waa'ee biltsiginnaa qofaadhaa ka Tigraay ajandaa isaatii miti akkasuma ka Dabub ajandaa isaatii miti kan Amaaraa kan Oromoo hundi isaatu ajandaa isaatii miti kun waa'ee biltsiginnaa qofaadhaa nuti Eeltiraa waliin gartee obboleen keenya waliin nagaan jiraannaa jechuun bara dhibbatti jala muree waan hin isinitti himurraa kuni ajandaa jechuun taa'ee ajandaa uummataa ta'e yookiin ammoo ajandaa gartee saba akkasii ta'e jechuufi miti beeki akka wannaa tokko if godheeti bakka inni maanu mangisti addaa if godheeti jechuudha kan inni dubbatu mee kun hoo dhalataan Eeltiraa kunis dhageeffadhaan ኢንተርናሽናል ሎ ራሱ ምን ይዘህ እንደምትሄድና እንዴት እንደምትሄድ አያውቅም። መጀመሪያ ኢንተርናሽናል ሎ የምትሄደው የምንም አይነት የባህር አክሰስ ስታጣ ነው ኢንተርናሽናል ሎ የምትሄደው። ኢትዮጵያ ግን 3 ፖርቶች ትጠቀማለች። ከኤርትራ ውጪ በአሁኑ ሰዓት 3 ፖርት እየተጠቀመች ነው። የጅቡቲ አክሰስ አላት፣ የሶማሌ አክሰስ አላት፣ የሱዳን አክሰስ አላት። ይሄ እንደዚህ ብለህ ታካልናችን። ከዚህ ውጪ ብትሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ሶስቱንም እነዚህ አጠገቡ ያሉትን ሀገሮች የፖርት አክሰስ ለማግኘት ገብቷል። ኢንተርናሽናል ሎ ብትሄድ ኢንተርናሽናል ሎ ይቀበላታል። እቺ ሀገር ግን አሁን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር 3 አክሰስ አላት። ኦኬ ይሄ ነገር በቂ አይደለም። የኤርትራ ሳይድ ያለው ቀይ ባህር እንጠቀማለን ብለህ ከኤርትራ ህዝብና ከኤርትራ መንግስት ጋር የራሱን ኦፕሽን ማቅረብ ይችላል። አሁን ያመጣው ግን ኖ የምንጠቀመውና የምንከፍለው ያለው ገንዘብ ስለማያዋጣን እኛ የራሳችን ባህር ኦን ማድረግ አለብን ነው የመጣው። አያና ያመጣው ነገሩን እኛን ከመስመር ሊያስወጣን ነው። ታትስ ዋይ ነው ቢኬርፉል። እኛ መስራት ያለብንን ፖለቲካ በተቃዋሚውም በደጋፊ የራሱ ጉዳይ ስሜቱ ሊያስገቡን እየመጡ ነው። አጀንዳ ሊያስቀይሩን እየመጡ ነው። ያው ቱ ቢኬርፉል። እኛ ከህዝብ ጋር አይደለም፣ እኛ ከብልጽግና ስርዓት ነው። እኔ የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ እስካልተናገረኝ ድረስ እኔ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ችግር የለብኝም። ግን ዋና ፖይንት እነዚህ ሰዎች ብልጽግና የሚያስቡት ያሉት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትልቅ ፓወር እኛ ማናቀው እነሱ ያሰቡት ፓወር መፍጠር ፈልጓል። ይሄ ፓወር ደግሞ እዛ አካባቢ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢስት አፍሪካን ያጠቃለለ ፓወር መፍጠር ፈልጓል እነዚህ ሰዎች። ያን ፓወር ለመፍጠርና ለማረጋገጥ ደግሞ ኦን የሚያደርጉት ባህር ፈልጓል። ያ ነው ታስታውሱ እንደሆነ ከ3 ዓመት በፊት አፋርና ሶማሌዎች ተዋግተው እነሱ ሊያስታርቁ ወደዛ ሲሄድ አፋሮቹ ምን አላቸው? እናንተ እኮ ወንድማማች የኛ ወንድሞች ናቸው፣ ኩሾች ናቸው አላቸው። Kulisi dhalata Eeltiraati sodaa guddaa laala jechuun akkaataa qoqqoodamiinsa siyaasaa saniifillee haa fayyadamu inni jechuun waan biraatiifillee haa fayyadamu. Duuba amma kun akkam jedhee waa'ee seera addunyaadhaa kan Dr. Abiyyi fakkeenyaaf seera addunyaadhaa karri sitti haa cufamu kan jedhu seera addunyaa keessa hin jirudha. Jechuun kallattii bakamiin iyyuu biyyi takka banaa bakka gartee ittiin karri irraa banameetiin bakka wadaba argatuu qabdi kan jedhu Dr. Abiyyi haasawa isaa keessatti kaasisan irratti jechuu isaati. Waa'ee seera addunyaa keessatti biyyi takka akkas ta'uudhaaf yoo karri itti cufamee karra biraa hin qabaanne jechuu isaati. Garuu Itoophiyaan ammoo chaansii sadii fayyadamaa jirti akkasuma chaansii sadii qabdiidha. Ka Jibuutiidhaa qabdi akkasuma ka Suudaan qabdiidha ka Sumaalee qabdiidha. Kara sadiinuu fayyadamaa jirtiidha. Osoo kara sadiin fayyadamaatiin jirtu ani karri irratti cufaadha seerri addunyaadhaa kara irratti cufaa hin hayyamu ka jedhu sun hin ta'u seerri cufaa addunyaadhaa jechuun seera addunyaadhaa fayyama ka jedhu sun asitti kufaa ta'eedha. Garuu kana bira dabarame ammoo ani wanni baasiin gartee Jibuutiitti kafalu mallaqa guddaadha. Mallaqni sun akka naa hafuu fi Eeltiraa dhaqee yookiin ammoo gartee achirraa Asab yookiin Butsowaa saniin as deeffadha. Kajedhu
يوتاتي كوني غونكو مفرطة من كابو غارو أمو سانو من لي يو بربادا كجيبوتي سيفني أكسو بخبرات إفني كان فايدة من يوتاتي متا إلترالا أكسو مغرتي موتو ما إلترالا دبساني كرا رجاتين كرا جالاتين ومن إلترا ومتنا مافقودو ومتا غرتي مسكينة موتو ما إلترالا أكسو ما ولي دبتاني كرا رجاتي ولي فايدة مو ندندنا ومن يكون مو أجندان ساني أجندا بدا واري نجي أجندان ساني أجندا بدا غام في أفريقيا كان كيسة أفريقيا كان كيسة همنا أدا وهي إجارته بربادا غافا وقال مدور سومالي في جيبوتي ولولانيتين توران سانمو جدوتي أرارا يروتا أو مومبتش مينستيرا دكتور أبي أحمد nuti kushi untu obole yani jedhe arara san keessatti dubbate kanafu akkasitti humna adda san ijaaruudhaaf gaafa Afrikaa kana keessatti humna adda kana ijaarataniitiin sambuudha immoo hula addunyaan itti wal quunnamantan baharaadha uummatuudhaaf deemanii siyaasa kanaaf deemanidha inni as keessatti amma sabaa fi sablammoota biraa gartee warra nuti kushii miti jedhu warra habashoota dammayfatus barbaade natti fakkaata politika akkasiillee fayyadamuu barbaade natti fakkaata akkasuma immoo karaa biraatiin sodaalleen jira dhugumatti bar saba kana akka gaafa Afrikaatti sodatan jechuun isaan saba godhanii ta'an beekan sodataa jiran amma biyyi miti beeki saba bal'aa kana jechuudha jechuun warri illee fakkeenyaaf nuti amma iccitiin irreecha baranaa kun nuuf hin galleemi maaliif akkana karaa baranii akkas godhan akkas wanchaa turreenne icciitichi waa hedduu keessa jira jechuudha duuba dhalata ኤርትራ ሀገራት akka sodaan jira mee itti hafuufu ያችን መግለጫ አዳምጣት አፋር ላይ ሆኖ የተናገረው ንግግር አሁን የሆነ ኢምፓየር የሆነ ነገር መፍጠር ፈልገዋል ይሄ ኖርዙ ሳይድ አዳክመው በእነሱ ኮንትሮል የሚሆን ጭራሽ ኢስት አፍሪካውን ማንቀሳቀስ የሚችል የሆነ ፓወር መፍጠር ፈልገዋል ያ ፓወር ደግሞ አሁን የቀረው የት ነው ትልቁ ሜን ፖይንት ኤርትራን ያልተነካው ኤርትራን ነክተህ ያው ኤርትራን ባላቸው አቅም ሊለኩ እንደማይችሉ 100% አቃሉ ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ የአሜሪካ አሁን እየወጣ እየገባ ነው የሚሰራ ድራማ አለ እያየ ነው የደንቆሮች አይደለም ግን ያ ነገር ከዚህ በፊትም የውጭ ኢንቮልቭ ተደርጎ ለተፈጠረው ጦርነት አክስሮናል እንጂ ያመጣ ነው ትርፍ የለም ስለዚህ ይሄ ማናቀው ነገር አይደለም እዚህም ከናንተ ጋር ነው የምንኖረው ምን አይነት አካሄድ እንደምትሄዱ ምን አይነት ችግር መፍጠር ኃይል መፍጠር እንደምትፈልጉ እናውቃለን ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ነው ሰጥቶ መቀበል ነው እኛን አታታሉንም never and ever you have to stop ይሄ ነገር የሚያቆመው ከሆነ ያቆሙ ማቆሙ ከሆነ ግን አልኩ እኮ በምታወሩት ቋንቋና በምትመጡት ቶን ልክ በዛ ልክ እንመጣልኛ ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ማሽሞን አያዋጣም እኔ yes ስለዚህ ምናልባት እንዳትሸወዱ ኤርትራዊ ተከፋፍሏል ብላችሁ በቀይ ባህር ነገር አንደራደርም never and ever እኔ ኤርትራው ስልጣን መቀየር በፈልግም ከነባህሯ ከነመሬቷ ነው እንጂ የተሸራረፈ ነገር ይዤ መጓዝ አልችልም እንደ ኤርትራው መጣን ሁላችን መስዋዕት ከፍለን ያቆየነው ባህር ነው እኛ ነው የምንጠቀምበት የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ተጠቀማለሁ ካለ አልኩ እመነኝ እኛ ኤርትራኖች የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም ከመጣ አልኩ ላናስከፍለው ሁላ እንችላለን ቶ አንተ በመጥለው ፖለቲካ በመሰራበት አይደለም እኛ ከህዝቡ ጋር ችግር የለብንም ዮኒ ታቀኛለህ ማርቲ ሮሚም ታቀኛላችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለኝ ሁኔታ እኔ በየትኛው ሁኔታ ስለዚህ ይሄ የራስን ፓወር ሲነቃነቅ ወንበር ገብቷል ማጠንከሪያ ብለህ የምታመጣው አጀንዳ ሁለተኛ ደግሞ ኢንተርናሽናል አይሰራም ኢንተርናሽናል የሀፍ ትሪ ላይን ፖርት እየተጠቀማችሁ ነው ትክክለኛ ከሆናችሁ ትክክለኛ የኢትዮጵያ መንግስትን ብለህ የምታስብ ከሆነ 100 ምናምን ኪሎ ሜትር በአማራ ክልል ውስጥ ሱዳን ገብታ ያዘችው ስንትና ስንት ኤከር የሚመረትበት የእርሻ ኢንተርናሽናል ወራ ካባላ ፍሰና ከሱ በጋርቴ ወራ ሳሜን ማልማጁ ካን ወራ ከና ላፍሰኒቲ ኩሽ ሁምና አዳ ጋርቴ አፍሪካ ከና ከሰቲ ኢጃሩ ዳፊ ሁምኑ ጉዶን ተኮ ካና ፌ ዋይ ባህራቲ ባህራ ከና አከስቲ ጋርቴ ከና ዱፈኒቲ ከና ጎዱ ዳፍቲ መኒዳ ዱባ ከና ረቲ ኑቲ ጎንኩባ ኤልትራን ቆቆዳም ቴውኪና ሞ ኤልትራን በከላማ ጅርቲ ወል ቆቆደ ጀራንዲ ጅተኒቲ ጎንኩባ ህያዲና ከና ረቲ ኑቲ ሀጋ ዱማቲቲ ዋን አራ ሀጋራ ኤኔ አሲንጌኔዳ ዋን እቲ ጋርቴ ሉቡ ከና ወሬግኔት ኢንፊኔዳ ዋ ወሬጋ ማን አርገኔዳ ከና ረቲ ቆሳ ተኮ ሌምቤኑ ኡማኔ ኤልትራ ጉቱን ከና ረቲ tabasan beekuudha yoo dhuguma gartee fakkeenyaaf waa deddeebisuudhaaf fakkeenyaaf amma lafa kenninee fudhachuu wanni jedhu wanni akkasii sun hin dalagu akka gartee fakkeenyaaf seera addunyaa hin jenne isin carraa sadii qabdanii sunillee hin dalagu kennitanii fudhachuudha akka jechuun fakkeenyaaf lafa amaaraa kan gartee Sudaan qabatsan jechuudha hektaara meeqa lafa gartee akkasii qaranii san hoo kan gartee diin isinirraa fudhatte maaliif deeffachuu dadhabdanii akkamitti gartee kenna biyya keenyatti akkamitti bololuu dandeessanii jechuu isaati hedduu sodaa guddaadhaan guutamaniiti jechuudha akkuma amma dhageessan kana ኢንተርናሽናል ሎ ምናምን እያለ ያወራ ነበር እና በኢንተርናሽናሉ መንገድ ስንሄድ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ቅድምም ገልጫለሁ የኔፓልን የኢንዲያን ያመጡ ምሳሌ ለመፍጠር እየሞከሩ ነው ያሉት እነሱ በመጀመሪያ ያ ሲቹዌሽን በመጀመሪያ ደረጃ ያልተፈታ ሲቹዌሽን ስለነበረ ነው የዋያኔ ስርዓት አሳልፎ ሰጥቷል ፈርሙ አምኖበት ሌላውን ተሆነ ባድሜ እኮ ለኤርትራ ነበር የተፈረሙ አይደል እንዴ ተፈርሞ እንኳን ስለካደ ብቻ ወያኔ ያ ሁሉ ጦርነት ተካሂዷል በዛች ምክንያት እንኳን አሁን ኢንተርናሽናል ምናምን እያለ ነው ያለው እና እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ
አጣብቂኝ ውስጥ ስትገባ ምንድነው የምታረገው? ቢገር ኮስት ትፈልጋለህ። ለኔ በቃ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለው። እውነትን ነገር አብይ አህመድ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለው። በቃ ቢገር ኮስት ይፈልጋል። ቢገር ኮስት ደግሞ ሁሉ ጊዜም ኤርትራ ናት፣ አጠገብ ያለችው ኤርትራ ናት። ሶ እኛ ወደ ኤርትራ ሄዶ መንካት ነበረበት። አሁን ይኸው ዳርዳሩን እያለን ያለው እኛ በተቻለ መጠን የኢትዮጵያን የኤርትራ ህዝብ ደግሞ አንድ መሆን ያለብን በዚህ ጉዳይ። ይሄ እሹ የኢትዮጵያን እሹ አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ እብደት ለማስቀየሻ ያመጡት ህግ ነው። ሚዲያ ላይ እንወያያለን። የኢትዮጵያውያንን ስሜት የኤርትራኖችን ስሜት እርስ በርስ መነጋገር እንችላለን፣ መገማገም እንችላለን። የኛ ፍላጎት አይደለም። ራይት ነው የኢትዮጵያ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው የሌለበት ጉዳይ ላይ እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን። የኦሮሞ ፖለቲከኞች የሚያወሩትን አትስሟቸው። ትናንትና አክሱም አከሱማ ሲሉ ነበር። አሁን ወጥተው እርግጠኛው የምነግራችሁ አንዱ ፖለቲከኛ ወጥቶ ሐሰብ የሆነ ትርጉም በኦሮምኛ አምጥተው ድሮ የኦሮሞ ትርጉም አለው ብለው ሊመጥሉ ይችላሉ። ይሄ የእናንተ ሬቻ ማክበር ምንም ችግር የለም። ስም ይሰጣሉ፣ ችግር የለባቸውም። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው እንደ አዲስ አበባ ልጅ አዲስ አበባ የተወለዱ ኤርትራኖች አሉ። አዲስ አበባ ዝርያዎቻችን ናቸው። ውሃ መርጨት የሚፈልግ አንድም ኢትዮጵያዊ የለም። እኛ ደም ለቅሶ ሰልችቶናል። የማይተካ ህይወት በማይረባ ነገር ባድማ ላይ የሞቱት ወንድሞችን እኮ ዛሬ እናቶቻቸው አሉ። ባድማ ላይ ያጣናቸው የአዲስ አበባ ልጆች በማያገባቸው ታፍሰው የተገበሩት ባድማ ላይ እህቶቻችን የነሱ ለቅሶ እናቶቻቸው አልቅሰው ሳይጨርሱ የትግራይ ለቅሶ ተረድቶ አልቅሰን ሳንጨርስ ሌላ አጀንዳ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ ኢትዮጵያኖች፣ እኛ መሮናል። ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ እኮ ጠግበን ብናወራ ጥሩ። እኛ እኮ እራብ መጀመሪያ የሀገሩን ህዝብ በቀር አንዴ እንኳን ያብላ። ኢንተርናሽናል ህግ ቤካቲ በርሰገሌ ቆፈሲን ጠቄሲሳት እንጅራ ወንቶት አካና ወልፈልሚ አካና ከነረቲ ታሪክ እዱ ዋን ህንታኔ ፊላ duba gurbaan jalqaba akkana jedhetti fakkeenyaaf wayyaanee waan kana mallatteessite kennite hatta kana miti baadu meeniyyuu kennameeti jira kan gartee warra Tigraahidha. Kanaafuu gartee kanama booda namni irratti ajjeefamuu yookiin ammoo namni kana irratti gartee aarsaa kaffalu hin jiru. Kana irratti nuti uummanni Eeltiraatii fi uummanni Amaaraa uummanni Itoophiyaadha jedheen uummanni Itoophiyaadha tokko taaneetiin gartee ofirraa hin ta'u jenneetiin ittisuu qabnaa jechuu isaati. Fakkeenyaaf wanni kun paarlaamaanii miti kan ta'ame amma reefuu inni looyar jedheeti kaase jechuun wanni kun waan paarlaamaadhaan paarlaamaan murteessee miti jechuudha. Akkasuma gartee intalattiinis jechuun waa'een namni tokko fakkeenyaaf mallas gaafsan kubamatti mallasii fi siyaasa walii mallatteessuu danda'an uummanni irratti gartee yookiin mari'atee yookiin ammoo uummanni irratti walii galee akkasuma gartee addunyaan daa'imummaadhaan jidduu teessee waan akkasitti waliidhaan karaa haqummaatiin walii jechuun walii dhumamee miti. Ejun askeessa dhugummaan hin jiru fi miti fakkeenyaaf amma intalli tun akka kaaftetti nuti amma booda boo'ichi nuuf gahaa nuti amma booda gartee duuti nuuf gahaa yoo gara lolaatitti kan deemamu taate dhugaara kun waanuma sirriitu uummanni Itoophiyaa beelaan dhumaa jira waa'ee beelaa yaannaa akkasuma uummata Eeltiraallee nuti waliin dhalanne hatta uummata Itoophiyaawittu as keessa jira kan Finfinnee kan waliin dhalan Addis Ababaatti waliin dhalanne Addis Ababeetu jira nuti tokko obboleeyyanii kanaafuu gartee wanni akkana kun hin barbaachisu uummanni kun gartee fakkeenyaaf kaneessa dubbii Shimallis waa'ee irreecha irratti kaasee jechuudha garba diimaa irratti kabajaa irreecha gaafa biraa yeroo biraa ammoo garba diimaa irratti illee kabaja ka jedhu kaasee jira beek warra kun harka lafa irratti qophii guddatti jira warra bilisiginnaa kun jechuudha Shimallis akkas jedhee ture yaadatan ta'e jechuudha garba diimaa irratti illee ni kabajaa irreecha jedhee ture gaafa dheengadda Finfinnee irratti haasa'u jechuudha akkuma gartee kaleessa fakkeenyaaf Aksumi maqaa isaaniitiin gartee Aksum Keenya jedhaniitiin akkasitti waammatan sanii kanallee gartee asab kanallee maqaa Oromootii jiratanii dhufanii uummanni kun hin sodaatu waan ta'eef kanaafuu kun sirrii miti nuti yoo gartee uummanni Oromoo ilaalcha akkasii qabaate malee nuti Itoophiyaanonni amala akkasii hin qabnu jechuu isaaniiti gara kaaniin jibba gartee Oromummaarraa qaban balaqqamaa gara kaaniin ammoo sodaa waan kana keessaa qaban gara kaaniin ammoo waan kana Abiy yookiin bahara kana as deebiseetiin seenaan addaan irratti galmaa tole hayya gurbaan kun ammoo bilchaataadha. هذا توقع كيسا كان ኢንተርናሽናል ህግ የሚለውን አንስቷል የሆነ ክፍተት አለ አው በኢንተርናሽናል ህግ መሰረት ስለ ወደብ አጠቃቀም እዛ ዝርዝር ሁኔታ ላይ ከሱ ጋር ላወራ ነበር ግን ወጥቷል ኢንጀነራል ግን አንድ ሐሳብ ልበል አብይ አህመድ ለምንድነው ይሄንን ርዕስ ያመጣው ወደሚለው እንምጣ እኔ እስካቅ ቀለበት ተደራርገዋል ኢሳያስና አብይ እሱ ብቻ ሳይሆን ሳውዲ አረቢያ በጣም የሚገርምህ ዮኒ ሳውዲ አረቢያ ተፈራርመው ምን ተፈራርመው አይታወቅም የሆነ ውል ተዋውሏል ደግሞ ተፈራርመዋል በጣም የሚገርምህ ምን ተፈራረመ ፓርላማው አያውቅም። ኢንፋክት ደመቀ መኮንን አያውቅም።
እንግዲህ አሁን ምንድነው የተፈራረሙት የሚለውን ነገር እንደው ዝም ብለን ልንገምት ካልሆነ እንደዚህና እንደዛ አንል። ለማንኛውም እንግዲህ በዛ ውል መሰረት ያልሄደ ነገር አለ። ስለዚህ የተኮራረፉበት ነገር አለ፣ የተቀያየሙበት ነገር አለ። አየ ይሄንን ነገር እምልህ ከኢሳያስ ጋር ቢያወራው ጥሩ ነበር። ከሱ ጋር ሳያወራው ግን ወደ አንተ መጥቶ ካወራው ነገር ፍለጋ ኤክስፕሌን ሳያደርግ ኢቭን ለፓርላማ ምን እንደተዋረ ወይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ኤክስፕሌን ሳያደርግ አዳፍኖ አሁን ሌላ ነገር ደግሞ ይዞ መጥቶ ስለ ቀይ ባህር ደግሞ ሊያወራ ሲፈልግ ከሱ ጋር ሳይሆን መጥቶ እዚህ ጋር አወራ። ኦፍ ኮርስ ትሪገር ነው። ይሄ ጦርነት ይጭራል፣ ይሄ ጠብ ይጭራል፣ ጥል ይጭራል። አይ ቲንክ የጃፓኑ አምባሳደር ጃፓን ያለው የኤርትራ አምባሳደር የሆነ ነገር ተናግሯል ሪጋርዲንግ ቱ ደስ። ምክንያቱም ይሄ ነገር አየ ኔጌቲቭ ሪስፖንድ ያደረገው ሰውየው ያን ያህል ወዳጄ ነው ያለው ወዳጄ ነው ብለው ቀለበት አድርገው ወዲያ ወዲህ ሽር ጉድ ሲሉ እንደ ባልና ሚስት ሃኒሙን ሲያደርጉ የነበሩ ሁለት ጨካኝ መሪዎች አሁን ደግሞ መጥቶ ምን እንዳቋረፋቸው ማናቀም። መጀመሪያ ምን እንዳስማማቸው አናቀም፣ አሁን ምን እንዳቋረፋቸው አናቀም። ግን እነዚህ መሪዎች አየህ እነሱ በተገለባበጡ ቁጥር ወጣት ሀገር ቢሞትበት ምንም ምክንያት የለውም። የትግራይ ህዝብ የአሰብ ጥያቄ አንስቶ አያውቅም። የምጽዋ ምናምን የሚባል አንስቶም አያውቅም። ኦል ዲስ ይርስ ምናልባት ኢንዲፔንደንት ከሆነች ጀምሮ ኤርትራ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አንስቶ አያውቅም። ሶ ይሄ ስፔሲፊክ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው የብልጽግና ነው። የራሱን ምክንያት ደርድሯል፣ የራሱን ምክንያት ይሰጣል። ሀዌቨር ማንኛውም የኤርትራ ወጣት እንደው አሰብ ምናምን ስለሚባል እንኳን ለመዋጋት የሚያስበው የሚስቅ ነው ይመስለኝ፣ እንኳንስ ወደ ውጊያ ላይ ገባ። ያ ማለት ግን ሁለት ነገር ማየት ጥሩ ነው። አንደኛው እዚህ የሰማው መሰለኝ የኦሮሞ ህዝብም ጥያቄ ነው ብሎ ማስቀመጥ ስህተት ነው እሱ። ምክንያቱም ኦሮሚያ ጉዳይ ነው የሚያወራው፣ የሚዋጋውም በኦሮሚያ ጉዳይ ነው። በአብይ ዘመንና በኢሳያስ ዘመን ባይሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አብይንም በኢኮኖሚ ብታሰለጥነው ጦርነት ነው የሚያፈበርክብህ። ኢሳያስ የሚባለውንም ብታሰለጥነው በሀብት ጦርነት ነው የሚያፈበርክብህ። ኢሳያስ ከየመን ጋር እንደተጣላ ቃለው ከየመን ጋር ተታክሷል፣ ከኢትዮጵያ ጋር ተታክሷል፣ ከጅቡቲ ጋር ተታክሷል፣ ከሱዳን ጋር ተታክሷል። ኢሳያስ ካለ ድረስ በአጭር ቃል የአፍሪካ ቀንድ ሰላም ታገኛለች ብሎ ማሰብ ዘበት ነው። ግን አንድ ዲሞክራት ለጅቡቲ እስከ $2 ቢሊዮን እንከፍላለን በአመት ክራይ ማለት ነው። ቀላል አይደለም 2 ቢሊዮን። አሁን ኤርትራ ከዚህ ግማሹን እንኳን ቢያገኝ ቀላል ነገር አይደለም፣ ራሱ ሀገሩን ለማልማት ማለት ነው። በጣም የሚገርምህ ግን አፍሪካ ውስጥ የቅናት ፖለቲካ አለ። ሰው የሚኖረው ለልማት ይሄ ለቪዥን ለፐርፐዝ ለዓላማ ከሚኖር ለኢጎ ይኖርልሃል። ባዶ ኪሱን እየተራበ እየተጠማ እየተንከራተተ ማለት ነው። ያ ብር ግማሹ እንኳን 1 ቢሊዮን ኢትዮጵያ ከፍላ ሰብን ብትጠቀም እኮ ኤርትራ የህዝብ ቁጥሩ የቆዳ ስፋቱ ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ ለማደግ ቅርብ ናቸው ለማደግ። ግን ይሄ ፖለቲካ ያመጣው ቁርሾ ጥቅሙን አሳልፎ ለሌላ ሰጠ። አሰብን ኢትዮጵያ ብትጠቀምበት ነው እንጂ እስኪገባኝ ድረስ ያን ያህል ኤርትራኖች የሚጠቀሙበት ወደብ አይደለም አሰብ። ለኤርትራም ጥቅም ነው፣ ለኢትዮጵያም ደግሞም ጥቅም ነው፣ ለሁለቱም ጥቅም ነው። አዲስ አበባ ላይ መጥቶ 3% የማይሆን በኦሮሞ ህዝብ ዋቄፈና የሚባል የጥንቆላ እምነት አምጥቶ ሙሉ በሙሉ አዲስ አበባን ሊጠቀልል የፈለገበት ዓላማ ዳውት መሴጅ አለን። ኦሮሞዎች አንድ ነን። ስለዚህ እኔን ነካ ማለት ድፍን ኦሮሞን ነካ የሚባል ነገሮች ብዙ ጊዜ ሲያስተላልፍ አይተዋል። ከኦሮሞ ጋር የሚያገናኝ መሬት የለም። እንዴት አጀንዳችሁ ሊሆን ይችላል ብሎ የጠየቀው ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄን በምን እኔ አሁን የአማራ ልጆች ቢጠይቁ ቢያንስ በመሬት ትገናኛል። የትግራይ ልጆች የአፋር ልጆች ቢጠይቁ በመሬት ተገናኝተሃል፣ ስለዚህ ጓ ማለት ትችላለህ። የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ ብሎ ስለ ኢትዮጵያ አንድ ቀን ፖለቲካ ሰርተው የማያውቁ ስለ ኢትዮጵያ እንጠይቅ ብለው ሲሉ ግን ይሄ ቀጣፊ ሌብነት፣ አጭበርባሪነት፣ ነፍሰ ገዳይነት ካልሆነ በስተቀር ምንም ሌላ አጀንዳ እንደሌለው በዚህ እንዲያውም አንዳንዱ ስልጣን ላይ ያመጣንህ እኛ ነን በማለታቸው ቄሮ የሚባል ሰብስቦ እስር ቤት ከቷቸዋል። የፖለቲካ ተቃዋሚ እነ ዳውድ ኢብሳንን ብትል እነ ጀዋርን ብትል እነ በቀለ ገርባን ብትል ሁሉንም እኮ እስር ቤት እኮ አሸጓቸው የነበሩ ናቸው። ጉርባኒ አመዱ ማራት ይዱበተ ከጅዱት ይዱበተ ኮ ነይ ጥቃሽ ብልጭና ቀባ ዮ ኒ ሆርዶፍታን ታይ ቤቹን ከቤካቲን ቪዲዮ ዶሲያን አሰቀለ ቆፈሲን ዳገይሳቲን ቱሬ ጉርባንዱ ባኪጀረቲ ኢሳን ለሜንቱ ጀልቀባ ቀለበቲ ወሊካተ
kaadhima wal godhateetiin gartee nutti garsiisaatiin ture amma ammaan tan ammoo kan waliin dubbatuudha malee akka gartee qaadhimaatti wal jaalallee lameenitti kan waliin dubbatuudha malee fixatuudha malee isaan ture amma ammoo osoo gartee gaafsan akkas godhame amma waliin oodaa fidanii ammoo nuun waan gahanii fi dubbii barbaadaa kun kan jedhudha. Kara biraatiin ammoo jedhe gurbaan kun amma gaafsan jechuudha. Asab eenyutu itti fayyadamuudha qaba jennee dhugaa kan laallu taate Itoophiyaadha jedhe. Dhugaa dubbate amma gurbaan kun jechuudha. Waa'ee gartee garaagarummaa siyaasaa qofa qeeqa ofarratti hin xiyyeeffanne. Eeltiraan humaa itti fayyadamaa hin jirtudha. Gara biraatiin ammoo asabiif jedhameetiin dargaggeessi eeltiraadha tokko kan gartee waan kanaaf jedhee kan du'u tokko illee jiraatudha. Akkasuma gartee kan Itoophiyaatis kan du'u hin jiraatudha. Maaliif dhimma isaaniitii miti uummanni gartee duraanuu miidhamaati jira. Waa'ee jara qalabatii walitti kaattee yookiin ammoo firendii wal godhattee lameerite jechuu isaati. Mootummoonni diktaataroonni gartee amala tokko qaban kunniin yoo waa'ee abiyyi waa'ee ekonomiidha yookiin ammoo waa'ee gartee misoomaa yoo barsiifte waa'ee wuxxeetiin inni siif himu waa'ee waraanaati. Isiyaasoo waa'ee gartee fakkeenyaaf ekonomii yookiin waa'ee qabeenya waa'ee diinagdeedhaa uti barsiifte wanni inni gartee fakkeenyaaf bu'aan wuxxeetiin inni siif fidu waa'ee gartee waraanaati. Jarri kun lameen lola malee waan biraan beekanii. Eeltiraan ammoo Dabuub Suudaaniin akkasumas Suudaaniin kallattii hundaan Jibuutiidhaan bakka hundaan walolee walitti dhukaasuu isaaniin beeka. Haga inni jirutti gaanfa Afrikaa keessa nageenyi hin bu'u kan jedhu jechuudha. Gurbaani bilchinaan jara asirratti kan hin dhaarse wanni hundi limiitii qabaa akkamitti kana jettaa mootummaan beene keessa sentee maal akka jedhu walitti daddarbanii turan jechuudha. Osoo ittiin dhalatiin beeka jedheen gurbaan kun nama lafa bule. Hedduu TikTok irratti leggisi haasa'u gurbaan kun bilchinaan jechuudha kan inni haasa'u. Kanaafuu yookiin ammoo uummanni Oromoodhaa kan harka keessaan qabu biltsiginnaa qofaadha. Uummanni Oromoo yeroo hedduu kan inni du'uuf kan inni gaafatu kan inni ittiin qabsaa'uuf illee naannoo isaa Oromiyaa irrattidha. Oromiyaa tiyya na jala hin tuqinaa qofaadha kan inni irratti qabsaa'u malee waa'ee dhaqee daangaa namaatiif hin du'u uummanni Oromoo kun gaafii uummata Oromootii mitiidha kan inni jedhee hedduu sodaadhaan guutamaniiti jiran jechuudha. Haalli sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru peejiidhaan isaanii qondaalonni isaanii gartee kan maqaa dhuunfataniitiin barreessaatiin jiran waan sodaadhaan guutame sodaatanii fira sodaachisuu takkanii beeytanii fakkeenyaaf bineensi tokko hamaan tokko sitti dhufe haga dandeessiin bara akkasii nyaanni akkanuma ofirraa jetta haala akkasiisantu jira jechuudha. Jechuun waan kana keessa yoo waan kana humnaan itti deemame miidhaan hin jiru jechuu kiyyaa fi miti. Fakkeenyaaf kanarratti hayyoonni Oromootis yoo waan karaa nagahaatiin taamu taate akkuma gartee fakkeenyaaf kennanii fudhachuu waan jedhamu san irratti fakkeenyaaf amma yookiin ammoo gartee karaa diriiriitiin karaa seera addunyaa jedhan saniin fayyadamanii yookaan godhamu taate waan bareeda. Ammoo ani diriirii jedhamu waan akkana kana keessatti ni jira. Kanaafu yoo saniin godhame bareeda yoo gara humnaatiitti deemame ammoo as keessatti ilmaan miskiinaati jechuudha kan boba'u. Haa ta'uutii warri har'a akkana jedhu kun gaafa Tigraay sanoo chuu warra jechaatiin ture bara maqalee guututti barbadeessaa warra jechaatiin ture beeke amma. Har'an tana ammoo taraan isaanii waan kana keessatti mee ilaala amma isiyaas illee kunoo balaan dhiiga Tigraay kan isaan dhugan illikii irraa baafannaa gadoo irraa baafannaa kan isaan deemanii. Inuma asirratti fakkeenyaaf hayyoonni tokko tokko akka jechaa jiranitti lolli kun akkaataan eegalli isaadha. Humna siyaasii fi humna warra Amaaraa diqqeessuudhaa fi fakkeenyaaf Dr. Abiyyi waan kana kan eegalchiise lola Tigraay kan eegalchiise eega humni isaanii diqqaatee booda ammoo asabitti yaabbateetiin achi booda gartee Ambahara Diibaa deebisee kan jedhu haala akkasiisan hojjetuudhaa fi humna isaanii namoonni tokko tokko siyaasa akka laafatti hin danda'amudha yoo gara lolaatiin kan deemamu taate. Ani lolan deeggaru yoo karaa nagaatiin taameedha kan deeggaru kana gammachiisu. Itoophiyaa yoo bishaan argatte ni fedha akka Itoophiyaa tokkootti jechuudha karaa nagaatiin ammoo abbichuun hagam nagaa jaalata. Siyaasa hagam nagaa jaalata waan jedhu xiinxalluun dirqama sallaaruu qabna jechuudha. Haa ta'uti yoo nagaan taa'ame ni feena. Ta'ee ammoo akkuma ta'ettu iyyuu haa ta'u namicha shayxaana fakkeenyaaf amma Eeltiraa kana jechuudha. Humni isaadha akkuma jedhame san Tigraay keessatti daaraa ta'etti jira kenna. Amman tana humna ittiin gartee Itoophiyaa dura dhaabbatu hin qabu. Akka gartee gaafa dura baadumme maal isaan akka nama tokkootitti kanadha kana mudatu dhugaadha. Ilmi namaa hin bobaya quraan ta'ee ni bobeeffama ilmi namaa achi keessatti jechuudha. Garuu bakka san hin jiru. Akkuma jedhame san gara kaaniin ammas haaluu naqan uummanni Tigraay uguriin tinfiishi takka yoo argate akkam godhamee ilaalaa isin amma laala. Akkaataa gartee amma namichi kun waa waliin dhadha'uu tana ni beeka beektii Abiyyiin kun. Akkaataa inni itti waliin dhahee oofee asiin gahe tana laala. Inna kanatu mul'ata jechuudha as keessaan. Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagayaan naa tura.